Posle 25 godina rada i ljubavi prema akvaristici, grupa entuzijasta je otvorila javni akvarijum i tropikarijum. Tako je Beograd, nalik na velike svetske gradove, pre 4 godine dobio novu turističku atrakciju. Kako više od 1000 tropskih riba, ali i kornjače, gušteri i zmije podnose vrućinu i šta najmlađi mogu da vide, to se u javnom akvarijumu raspitivala Jelena Nikolić. Ova žuta ribica pristigla je sa Havaja, pa zato vrućinu u Beogradu dobro podnosi. Društvo je pravi drugarice iz Australije, koja je također naviknuta na tropske temperature, pa su one i najmanje zahtevni stanovnici javnog akvarijuma i tropikarijuma Beograd. Što se tiče najzahtevnijih životinja za održavanje su jadranski organizmi s Jadranskog mora i organizmi iz naših reka, naših brzih reka, pošto oni traže niže temperature i mi neki od tih akvarijuma koji su najkritičniji i hladimo. Po pitanju samog održavanja imamo tropske koralne akvarijume koji su onako prilično zahtevni za održavanje, znači tu je jedanput sedmična obavezna neka promena vode i neko sređivanje i čišćenje, kao i akvarijum sa vrlo nežnim i finim ribicama iz Amazona. Ribice su stizale iz gotovo svih svetskih mora i reka, a tu su i kornjače, korali, tarantule. Svi oni danas se nalaze u nekadašnjoj zgradi mesne zajednice koja je pretvorena u zelenu beogradsku oazu. Pre oko 4 godine Branislav je sa grupom entuzijasta osnovao javni akvarijum i tropikarijum. Danas se ovdje na oko 400 kvadrata može naći više od 300 vrsta različitih ribica, kornjača, vodozemaca i poneka zmija. I do sada ih je videlo oko 40.000 posetilaca, od čega su gotovo polovina deca. Deca vole pirane u akvarijuma i to je onako večita tema pirane, šta one rade i da je to tako kako je u filmovima ili nije, ali vole i zmije i guštere. Svakako su tu Dori, Nemo, svakako je tu Sunđer, Bob i Patrik. Lignju samo još uvijek nismo uspeli da organizujemo, ali se trudimo da naša deca dođu i da vide i verujte, deca prvo to prepoznaju. Prvo prepoznaju svoje junake crtanih filmova, pa onda gledaju sve ostalo. A deca ovdje najčešće dolaze tokom školske godine. Branislav nam objašnjava da leti poseta opada, ali da su ovoga puta odlučili da i to promene. Pokušavamo da napravimo akcije za decu šta da rade preko leta. Znači da preko leta kad su u Beogradu, kad su ovde dođu i da pogledaju, a i deca iz unutrašnjosti koja dođu sa roditeljima u Beograd, da dođu i da vide šta mi ovde radimo i kako funkcionišemo, a radimo dosta lepih stvari i pravimo dosta nekih ekoloških i prirodnjačkih radioničica. Osim lekcije iz ekologije i biologije, upoznaćete i neobična bića koja možda nikada ranije niste videli. Nabavili smo recimo ribu koja se zove veliki azijski gurami. To je riba, verovatno najveća riba u našoj zemlji, najveći kućni ljubimac, ima preko 10 kg i velika je kao blok broj 5. Nabavili smo dosta zmija, interesantnih zmija, imamo dosta pitona i imamo dosta smukova. Treba da nabavimo oktopoda, treba da nabavimo hobotnicu i stalno deca pitaju za nju. Postoje neke zakonska neka ograničenja gde ne možemo neki od životinja da nabavimo zbog specijalnih dozvola. A ovdje nema ograničenja kada je reč o biljnom i životinskom svetu. Kako nastavljaju da proširuju kolekcije javnom akvarijumu i tropikarijumu, možete donirati i poneki neobičan primerak, ali isto tako i od njih na poklon dobiti novog kućnog ljubimca. Naravno da to nisu ribice sa Havaja, niti pirane.